omukoro gugishirwa abakuru kurwo mu kitongore hamwe n'abandi bantu kurwo mu Uganda na heru yayo kandi gubire kugenderire kuronda bebembeza basya okutasya abamemba basya hamwe no kushija emirimo yabe kozurwa mwako guhiro gw'2023 Bernard Kakwishire waronzerwe kuba president omusya kandi nazo mbigere bya Dr. Priscilla Muhechi kandi araganiise kongera obuhereza ubwo kuhwera entunguka hamwe n'entura nungi y'abantu ati tukebembeza no kuhereza abantu ninga service kandi tusabinga abantu kugira abukura ngo tugera nyine bitukubakiza kuhereza bakayamba enshoberwa nga biburo kwegamba nabo mukama nabishwa konka kitagisha shonka hino kushemerwa ko umuntu ari kutunga umutima gwe abo kuhereza batahi babo okurugirira Haldan zinsheka nabo mwahabebembezi b'ekitongore cy'aharengora East Africa nagira ngo abebembezi bashemerire kube cyo kureberaho ombyanga byabo ukabembeza aho no kwatara tochi konka tuyantukora hamwe n'abantu na communities turi mukorango twayongera amutindo gubutura bwitu mu communities ogona nagira ngo umwako gw'amana nabaza kugataha minyeto ebyamagara hamwe no kwatara amashomero sheme kukora birumbana bato mu mashomero kubegesa okurebera ubutonde bwensi abantu mukaga nabo batahibwe busya kuba bamemba b'ekitongore eki kandi akakiko k'abantu 12 bebembirwe Bernard Kakwishire nka president batorine okwebembera omwaka ogwo gw'2023 ahabwa TV West nde era akiza